eskalaciju Dakle, u jeku svjetske borbe protiv verskog islamskog radikalizma u ovom slučaju. Fundamentalista. To je jasna militarizacija, jasna demonstracija sile. Tih njihovih handžar simpatizera i jasno povezivanje sa onima koji su sarađivali sa okupatorima 1941. godine. Ali iza njih stoji Treći rajh. Zapamtite to! Albanaca koji su bili naoružani kalašnikovima i oružjem hrvatske proizvodnje koje su upotrebili protiv ovog srpskog naroda ovdje. On je proterivao Srbe, a negirao Bošnjake, skidao je ljudima fesove sa glave i stavljao albanske kape, dovodio albanske učitelje da drže nastavu samo na albanskom jeziku, prema tome on je sprovodio čistu albanizaciju tog prostora. Tih ekstremista albansko-muslimanskih. Prvo, te radio emisije kontroliše SDA. I ovi SDA kolju hladnokrvno i pucaju. koji su pucali na ljude. I pucaju. Čitava njihova politika zasnovana na Laž od strane ekstremne partije SDA, muslimanske partije.